Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nangiduli na iti kaputi, lani bakag. Ay nawaw, anong ti kaputi kat matutudo lang arudan, Berto? Rumwarak nga ron. Sa dino ti papanamaya, di ka mabuti nga rumwar. Kita ang signal number 3 tayo. Nagpigsa launa yan ti bagyo nga emong. At nga ron ti trabaho, may. Trabaho? Ay di ka man nag-araramid si ka. Asino ti mayat nagtrabaho? Kat kastoy mo ti tiyempo. Agkaratudo kan nagpigsa pa'y angin. Sa may samaluman. Na, makapagtrabaho kami latta, ore kastoy ti tiyempo, bakit? Agsardeng ka man si Kaberto. Maturog ka kit day no awan aramidam. Saan man atila pampanunuto mapapanan? Ni bakit mat? Trabaho ti papanak, saan nga inuman? No di mo kayo't nga ruwar ti kabarbaro akapute. Ano sa kontoy daan? Ay nawaw. Naibag abigat mo, wala ni anak ko. Kastamot kada kayo nanang. Ni Bertungay. Adda na panan ti anak yun nanang. Ay nawaw, sa dino tinapananday tao, kat matutudo lang arudan. Adda ka numot trabaho da nanang. Naa, asino miti mayat nga agtrabaho no kastoy laang. Nagpiksa titudo na. Diyak amoy ti anak yun nanang. Impilit na mati kayat na. Amangan mo, no ada ti mapan na pakiinuman dita. Dayta ti diyak amo nanang. Makaamu matenday tao Amo na anapiksa ni bagyong imong, rimwar pay laang. Inton madamdama, isunto ti mabirbiraw. Asino jay limabas, anding anak ko. Kita man. Ni Berto, mat akalugaran tayo jay may sananang. Asino jay kadwana. Timat kumpari na. Ay nawaw. Sa dinumot nga tati papananda kita at tao, kat matutudo lang arudan. Namupay nanang. Deda mabutang ititudo. Ay na, bayan nyo idaan nanang. Biag damot dayta. Ngaminton madamdama, isudan to ti mabirbirok. Ay na, maturog tayo kit din nanang. Mayat titurog no kastoy ti panawan. Sige, maturog akmat nga rudan. Awan mo't ti maaramid. Sa anak mo't amakarwar, ta nagpigsama nga rod ti tudo na. Hello, Marilani. Nakaawag ka mat? At nakadila ko yung sardinas, Mari Anding? Ay na, naibus mo't tan, Mare. Anya nga itad Mare? Ay, jak amo ni nanang, Mare. Saan nga min anang lukat ta napigsa ti tudo? Amangan ko nakno agbubuot pa'y kitin, dagitila ko na ijay. Day talaang amare. Masadutak tumot amapan mang sirip ta matutudumat. Sapay na isinamat nga rot ti basit asari-sari store na. Nga lang nga rot mare. Sakto may gumatang no kumapsot ti tudo na. Tinangag ko itinyus kat pumanaw ka nun ti bagyo ton bigat ti agsapa. Barang amare, tanay, agbuot matlangan ti daddo maabado mi ditoy. Asino jay imawag, anding anak ka. Ni Marilani man, nanang. Anya timbaga anakan ka. Sinaludsod na, no adapay ka no tila ko yaw, sardinas. Naibuusan ti sardinas. Adda ti dilata. Ngamjak sigurado, no anya ti adda. Jak kabisado. Masadutak mo't amapan manglukat tanay. Ang tudtudo pa'y laang mo't. Okay laang day tananang. Manglukat kay to, inton awanan ti tudo. Kauan da? Ay, wan gayam. Inkandado yu ka di anay imbag ti istoryaw? Wan anak. Jak laang sigurado, no agkurkuri ti CCTV jay. Agkurkuri day jay, nanang. Basta sankit di ko mamaikat ti kuryente.
Makita mo't kit di ti tawa no adda ti agtakaw. Wana, ngam saan mat ngamin nga inuras ang mabantayan nyo, nanang. Amangan ko nak no ira na dagiti agtatakaw ti agtakaw itata na pigsa ti tudo na. Bertaw! Bertaw! Saan pa simangpot ni Berto, nanang? Ay nawaw! Rabi ay! Kaririing yu laeng, nanang. Agtugaw kayo pay. No sa di, no ba't tinapananday ta tao Rabiin, ngam awang pa'y anagaway. Ammo pay iti dayja a tao, nanang. Hay naapo day ta tao. Kasla sa mga agpampanunot no maminsan. Naku nampay, nanang. Naturad arumwar kat signal number 3 tayon. Kasanulaangan no adadakas ama pasamak kinkwana dita. Asino ti parigatin na amang sapsapul kinkwana. At nakakon pa kayo. Ay nawaw. Apay akas na tilangam si ka, Berto. Nabasbasa ka pa imot. Eh, kasta talaga, bakit? Sa dino tinagapwam. Alas 10 ni tirabi eh. Hindi talaang. Aday naramid me iti kumparek. Taag katawa ka pa'y laeng nga kasta. Itay pa'y ngururayid na kaninanang. Apay ka no aya? Na, agsaludsod ka pa'y laeng dita. No apay, siyempre, madanagan mo't aninanang ken ka. Ngala, di kan agunget, bakit? Tinapatay kat si mang putakon. Gayam, updated ko ken ka. Sangaribo reta. Nangalaam iti kwartam. Tangdan ko reta, bakit? Oh, ayan ni nanang. Ikak mo iti kwarta na, tapno saan anapulot ti ulo na kanya. Apay, di ka pala mariing dita, Berto. Awanan ti tudo. Nasakit ti ulok, bakit? Anyat ko nam? Nasakit ti ulok ko na. Dayta. Dayta, tiganabam. Nagturad ka nga minarimwar. Kat ammom ang matutudo. Di mo pa ibaga no sa dino tinapanam medikal man. Nasakit lang aruran ti ulok. Sermonan nakpalang ay nawaw. Basol mo matlaeng, napay nasakit ta ulom. Awan nga min tidenggam asao. Ada mapanugatagan, kumatang kanto man iti paracetamol. Inton madamdaman. Agdalusak pa'y mo tatanay. Kas makitam, nakarugrugit ti paraangan. Anyat aramidem, lani anak ko. Dalusak man ti paraangan, nanang. Naimbaglaan nga simardeng ti todo. Nasa pangmitinday ta pa nagdalos mo, anak ko. Ang mga nubisi akton, inton madamdama. Katyak ton masangot, agdalos, nanang. Sa bagay makidi Agdalusak pa nga ron, nanang. Ituloy ta inton ti agsarita, inton awanan ti maaramid. Wen, siya kon ti agluto iti pamigatan tayo. Ni Birto ngay gayam. Nakaturog pa'y laeng, nanang. Nasakit ka no ti ulo na. Kasanaw ka nabasbasa asimang pa idirabi Isupay manen ang may gatangan iti agas, nanang. Awan tumat ti denggen na asao. Napirdi mati kandado ti istoryo, nanang. Ay nawaw, napirde. Kasano ko maamapasamak dayta andeng. Kasla damat ng martilyo. Idi kita akti unag. Agkaiwaramot dagiti lakuyaw. Ay nawaw, apay ngay. Naglawag nga da nagtakaw, nanang. Anya, awan mo't tinangag Uray siyak, nanang. Awan mo't laang nangag ko. Amangan ko nak no inranada idi napigsa ti angin kantudo na. Talaga asaan tay amangag no kwa, nanang? Ay, na yan. Inranada mo't tinagtakaw ita matutudaw. Wen ta saan tay piman amangag no napigsa ti tudo, nanang? Naglaingan, dagitang agtatakaw. Mala, di kay madanagan, ta i-review ti CCTV inton madamdama, nanang. Da kayo ka di tinangyawid ka dagito'y, nanang? Ay nawaw, anya ta na isakaw lanay. Groceries, nanang. Ne, naggapuan dagita groceries. Awang matiin niyaw awid ko. Ne, nukas nga rod, ni Berto tinangyawid ka dagito'y. Ang mga no dayto'y ti makagapo, no apay arimor idikalman, uray amunang agtudtudo.
Ada pa'y intod na akwartaket. Amangan ma no napan nagtaktakaw idikalman. Isuan na rabyan anagawid. Day tamot laeng ti atap ko nanang. Pangalaan na ko ma iti ado a groceries ken kwarta ket agtudtudo. Sigurado nga dakalukwan nga naramid dagita idikalman. Agsagana day ta at tao. Anyat kayat asawan dagitoy Berto? Ha? Nang takawam ka dagitoy a groceries, ha? Kuala ni bakit? Bagam ti pudno kanyak. Wenno? Asino ti kadwam arimwar idikalman? Ken sadino tinagtakawan nyo? Ha? Ada ka din nagatang mo nga agas, bakit? Sa anak pa ni Gestor. Ti kayat ko ket sungbatam ti saludsod ko. Anay ko. Ulawak, bakit? No di mo kayat nga ibaga, siya ti mang duktal. Agsagana ka. At dalaeng maamwak. Dakes ka at talaga kanyak. Gumatangak man, Mari Anding? Nasayat lang, antayin may kamarilanay. Apay ka di, Mare? Amum ka di, ti inaramid nila kay mo? Anyat inaramid na, Mare. Ay na, nagtakaw da ka ni Gilbert agayim na dito'y sari-sari store may mare. Naimbaglangan tasan ngayon bati ni nanang ti kwarta dito'y. Di mo ibaga a groceries ti tinakaw da, Mare? Husto ka, mare. Groceries ngagpaisaw ti tinakaw da. No kasta, dito'y storyo gayam tinaggapuan tinakasako a groceries si Jay Balay. Sigurado da ita, mare. Idi awan siguro kwarta a makita da, dagiti groceries ti insako da. Iso kita man, mare. Man-manula ang tinaka-display. Mangibabain day ta, Berto. Gaputan na pigsa ti bagyo ani Emong, inranada met tinapan nagtakaw. Naimbaglangan ta nagkuri ti CCTV, mare. Kinasarita ko ni Kapitan. Mauray langan no anya ti bagana. Aywan, mayat day ta, Mare. Aramidin nyo ti rumbang nga aramidin nyo. Tapno madusa dagiti agtatakaw. Mapan ka kano di barangay hall kuna ni Kapitan si Bertaw. Ay nawaw, apay ka na nang? Itugot mo malaangan ta inyawid mo a groceries kan kwarta at tinaktakaw yaw. Anya? Ado tinangireklamo kada kayaw. Reklamo? Saan ka de nga inranayo tinagtakaw idinapik sa tito daw. Ay, awan amok nita nanang. Di ka makapagrason dita. Ngamen, adda CCTV. Naaramid ko lang tikas dyan. Kaputa, madanaganak, may busan tayo iti abastaw. Nang runa pa ikat napig sa launay ni Bagyong Emong, bakit, nanang? Tairason mo pa'y laang ni Bagyong Emong? Tumakder ka dita. Takadwa ang kaije barangay hall. Ang mga no sa bali ti pagturungam. Pakibagkat mo't lang dagiti groceries nga nyawid mo. Tay sublim ka da Mari Anding. Mangibabain ka launa yan. Siya ka, unti mangitulod kingkuan na iji barangay hall, lanay. Agbati ka laangan diti balay. Sika, ti mga sikaso iti apu ko. Aday ta. Naisublimot lang ang ti mapukpukaw ag groceries, nanang. Naimbag man, ta naisublida. Kapilitan, nanang. Saan mat amabalin adida isubli? Anya nga, itimbaga ni Kapitan. Saan lang ada tayo tinatakawan da Berto, nanang? Adu tayo. Tidaduma, kwarta ti tinakaw da katakwada. Di da pa yan kaya ti agpaariglo. Anyat kunada ngay. May mayat ka no, maibalo dagiti agtatakaw, nanang. Aywan, may mayat maninday ta. May mayat, no may balod da. Tapno da pagnakman da. Wana, tapno mapadasan da ti may balod. No naturog dalaangan kadagiti babalay da dinapig sa titudo. Di saan ko maamapasamak day ta. Kumusta nga nanang? Di umot kadwa ni Berto? Ay nawaw. Anya tinagsaritaan nyo ay nanang? Amangan no maibalo din da Berto kenti kumpari na anak ko. Anya? Saan akayat dagiti natakawan ti agpaariglaw. Awan nga ruden ano kasta? Pagbaludan ti bagsak day ta Berto. Basol na mo lang Di na pinanunot ti anak yaw.
Ang maya mo lang no padasin na ti maibalod, tapno ammo na ti rigat. Amangan kunak no isot pagnakman na. Agyamanak tayo may kahalani, bakit? Awanan. Awanan tinamnamam ang makaawid. Tulungan na ko ma. Agpakpakasi ka kada kapitan. Ibaga makaasit ti anak ta no may balodak. Awan ti maaramidak, no desidido da ngagkaso. Kasanulangan ti anak ta. Adamot trabahok. Kabalak mo't siguro suportaran ti anak ta. Adamot kit din ni nana nga tumulong. Nakas ta. O kailangan ka may balodak, bakit? Desisyon mo ti agarami di ti kalukwan. No anyaman ti bunga na, ano sama? Ano sam asangwan, tay naramid mo mat ngamin. Di mo mababalaw dagiti tattao at tinakawan nyo, no pay balod da ka. Takas na kunak itayan, sika tinagbasol. Basol ni Bagyong Emong, bakit? Nagsardeng ka man. Basol ni Bagyong Emong mat asasawam dita. Ay nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, panunutampay nga umuna no anya dagiti mabalin nga ibunga na. No amom apakadaksam, liklikamon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.